جارا يكمي مقام شنودا على قديم وقت تبقى خدمات كردايتي جدك خدمات كردايتي يما امتداد كردستانية أم بس يعني بعدين خيط كردستاني بس لا أم كردستاني بالبداية أبقى دو سالا 1982 ده فارس محمد لگند علاقاسی دور آلیان یا روجاوای کردستانی هاتیه دنیای و لدبستانا گنده خواه خواندن خواه سرطایی بداوی کریه پشتره بری خدای باجار قامشلو و لور خواندن آمادایی و ساناوی تمام کریه پشتره لحلبه باورنامه پیمانگاه چاندنیه دو سال 2001 دور گرتیه فارس محمد دزاروکاتی و دسپیکا خورتانی خوده کسک حز کری بو جالی خلکی دوره و پیوندین باش بخلکی ره بو دسر هلدانا 12 آداریا روجاوای کردستانی گل قامشلو دسپیکر بو فارس محمد ده بشدار بو هر وها دخوا پیشندانین شورش سوریه لدجی رژیم اسد ده بشدار بو برانوا يرو او كسي خصنا قربان برقضيا كردينا يرو درشيدنا برجيبونينا برسرماينا زحمتي دكشينن كسنا ورا باريزي بروري كوش دسبيكا شورشيدا خصنا كان فداي قضيا كردي وقت حسين عيسو وقت بازا دورسن وعيسى محسو وقلت برادرا يجو عزابيا بيجم يجو مرابيا مقل الصدا يرو خود مي كرد زندار دنا سكنا والبيدي خود شاندانا وا وفداريا دبربا كسادا تنجي تشجوارا يبيجن با خوتو جواني ما خدي قالك يحيش حبالات كل وخدي جا ولد عشقي روجي الميجي خبو ورحيبي بخندنا ويبابو هر دنيا يدقارها هم تكرو نذكر من كوكري مدرج في كاري بقرا هنا كي تدرنا دا بشير انت بين انت كوجين تكون ما خناش بقى تشيترن یک جی کسین یکمین بو گودستیا دور آلیانیا تفگرا جوانین کرد آوا کر بو کود سالا 2012 ده تبلی تفگران آف بوری بو براستی فارس دهات ناس کرن به کار و خبات خواه فارس دستبیک اوی شورشی بلشی حتی روژاگو کوشبر کرناما فقاسی کلل و ملل تجاره بیره چینه بو وبدلكي باك وتم كاركي تكرج جبو ملطي خو وجبو قضيه كردي انا توي او كسيبو يرو تسبيويت وخوينا تصادو 6000 مروف دايا تجمني مروفايي تجارجي كسك دنيا خونا دي يرو روجكا رشا طاري دي تفگرا جوانين كرده کار جوانان کریه چالاکین جدال دور آلیان لدار خستیه و جه اندامه کی وی تفگره بویا کادروی که روشناموانی و پشتره بو جیگره گشتی یرک خره تفگره ده کنگره دویمین یکول گنده خرابرش یه دور آلیان هاد بولدار خستن. ده 14 ماه 11 سال 2013 ده تفگره جوانین کرد جوینک برفره لباجر دیر که روجاوای کردستانی لدار خست و تیده فارس محمد بورک خره گشتی تفگره. فارس بو کوردیناتوری گشتیش تفگرا جوان کرد پشتی جواتا فره پشتی کنگره دوا ج تفگره ره فارس کاری بو پشتی گو تفلی تفگره بو کاری بو حس کرنا خو برنگ کی فره تخیدلی هر اندام کی تفگره و هر کسی گو شوپاندنا کاری تفگرت کر و کاری خورتا و جوانات کر تشتی وی بالکش گل کی گوددم که کرد کاری بود باجار هرما کردستان سوری بتوایی جعفرینه حتی بدیر که حتی بعندی وره باجار بگره سر رخستنن تفگرا جوانن کرد و هی او دسته وینا و به حوالا معنویات و بلند بکه و به اسلوب خویی وقت به مرح و بکن و بخوشی وطبعا هاد قرطنجي السردستي هيزن إرهابي وقت يقوش
جكوباني شو عفريني أو ويشاخي جبهة النصر الويدري وده 2013 فارس د سرکردایەتیا تەڤگەرا جوانên Kurd e li gel Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî kar kiriye û di xwepêşindanên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî de bejdar bûye. Piştî têkçûna rêkeftinên Hewlêreyê di navbera her du encûmenên Kurd li Sûriyê û destdanîna peyadê li ser her tiştî bi zora çekan, Faris daxwaza yekrêziya tevgera Kurd li Sûriyê kiriye û bi hin çalakî û mangirtinan rabûye. Di encama nexweşiyekî de Faris Rojavayê Kurdistanê bicihişt û çû Tirkiyê da ku çareseriya pizîşkî bibîne lê ji ber xirabiya rewşa û ya tenduristî di destpêka meha dehan ya 2014 de li nexweşxaneyeke Enqera li Tirkiyê jiyana xwe ji dest da û li gundî wî Alaqosê û bi merasîmeke berfireh cenazeya wî bi xakê hat spartin.